Philemon wolole hisane. Philemon le Kristofonyo ni alilejugba njile. Ni enye fiake kolose asafo le minyohu jile. Eyanyon ko ni gbeje onisimo. Nekenyon ne ejofu ekeje enu nchongo. Ni ale boniba ke boniba le. Eke Paulo ya nashinamo be meni gboklefonyo ji le Paulo le. Kechon Paulo no le onisimo bachon Kristofonyo. Paulo wolo ni egma ya ha Philemon le. Egma kone eke pale fai ne eke sale Philemon le ka onisimo ten ne here la tu. Je aka nyon ne eke he fale keke. Shimon aka enyemi Kristofonyo hu. Wolo le aka onisimo die ncheden ne eke ya ha Philemon. Wolo ya minjira mo edwe. Klɛŋklɛŋ mimbotemo no klɛŋklɛŋ kukuje ten. Eke Philemon yijiemo no kuku nije edwe ka ta kuku niji kpawo. No se mindamo ke ha onisimo no kuku kpaanyo ke ashi kuku nyumenyo ke enyo. Eke enamue kuku nyumenyo ke ete ke ashi kuku nyumenyo ke enumo. Agbene nya ha wobo a Philemon wolole tue. Ngamo Paulo nije Yesu Kristo gboklefonyo le ke wonyemi Timoteo mmaya ha Philemon wosunlo ke wonanyo nichunlo ke wonyemi yo Apia ke Akipo nije wonanyo tabilo le ka safoni yo owele fe dromo ke hejole ni je wochenyumo le ke nuncho Yesu Kristo le den ahanye. Philemon somo ke hemo ke yeli. Mida menyungo le shinda ni michion ota minyemi no Philemon ya mi Solomon amni akani minu osomo ke hemo ke yeli no hie ye nuncho Yesu ke me kronkron le fe agbefan le hele. Mi solio ake na nyobo no ke wo yo ye hemo ke yeli mi le atuni aha ekpakpa ni yo wo mi ya Yesu Kristo mi le. Eja ake mina mishe pi keka yo somo le hiwanyemi akani ohame kronkron ile achui enyo amemile. Paulo kpafai yo nisimo hiwo. No ewole mi ehewale Kristo mi akema wo kita ye no ni sahiwo. Shikele somo hiwole faimo makpao. Mi Paulo ni miji numo ni amrone miji Yesu Kristo gboklefonyo hunle. Mi nkpa ofa ye mi bini mi fo ye Kristo mi ye mi kpan la mi ni jo nisimo le hewo moni sale ehebese na mo ko ke ha o shi agbenele ehebase na mo eha mi ke ofen jugban le mi wo legbe ke mi mba onwo le ni ji mi chuile kunle mi sumo ake eke mi ahishi kone somo mi yo na jambe mi ni mi yo kpan mi ye sani papa le hewo le shi mi sumo ake ma fe noko ni okplen kuno bona fe ni ejun no ba fe le ekaba fe ye no nyena shimon efe ye twi juna eja ake ekole enehewo agbla nyemembe kuku ole kona agbene onale na ehio ngoda je ake chunlo don shimon ake mo ni fe chunlo tete so mo nyemi ni jirawa ha mi wa shimbole ejirawa ha ahun fe nakan ye helo ke nuncholegbe fanfe. Hewole agbene ka ongomi ake onanyole heremo leta mobo no ba here mi denche nikeji eye osane fonko alo ehia onyomokole bu na ka konta ala ohami mi Paulo mingba ke mi denche minini ake mawo chebele manyema ke wake ohia mi bodenche tete oyinyomo anyemi hama no hese enunchole mi hami twi anyomi mi ye Kristo mi. Ake mi hie ka ono ake obo mito ehewo mi ma one eje ake mi le ake o fefe boni mi ka one tetepo shi asan samo gba to heko otomi eje ake mi hie ka no ake a chonye Solemuela no ake mi akenye ngamoi Epafra moni jimi na anyogbo klefonyo ye Kristo Yesu minle ke Marko ke Aristako ke Dema ke Luka meni jimina ni me nuchulo ele hu mimbio wonu ncho Yesu Kristo dromole ke nyemumola ahishi amen. Philemon wolole ina agbene.